Bu, Ah, bu. Ayo na orang kakak sama lang teh. ayo. 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 Iya. Bising iya, soalnya ieu teh sore bising hujanan. Karunya si Udin. Ayo. Iya. Coba tuh, gembok lagi. Kakak. Enggak. Bu, nah kemana? Bu, bu, Astagfirullahaladzim. bu, nah kemana? Ayo atuh. Ah, Hah? Di mana? mau dikunci. Astagfirullahaladzim. Ngabat aya di jero atuh kumaha itu? Mau dikunci. Aku mah cari tanah, hebat aya di jero. Jadi ketuker. Kan ada di nasan gembok. Heeh. Kalau ngilu ka jero. Ayo tuh. Bising hujan manten. Mahal tuh kan dikunci. Saya. Kalau bener hujan manten kayak orang kehujanan. Gitu. Yuk. Ayo nak. Lah, mana hui nak? Hui di mana? Atang tadi kok ada jeng oge? Bawa di jero, ieu mah tinggalin deui. Tinggal deui. Rupa-rupa wae. Hui, tinggalin. Ampun teh. Ayo. Duh, ini ampun teh. Anu serusuhan teh ieu tah ah. Sok sagala. Teringalin. Ayo enak tulus ah. Sok ayo buru. Ayo bu, ayo. Iya. Ayo, iya tuh. Ada tradingnya kan? Senang mana? Ayo. Kumaha cenah? Astagfirullahaladzim. Senaga kemana? Ampun. Beneran di jero. Ayo, kau jual penyakit pohon tidak? Ampun, aing. Oh iya, beningan. Entak naon atuh ngomong aing di jero gitu. Mana? Pulang balik, pulang anting. Kermah pulang anting, aing teu make anting. Tebalannya di pulangan. Nggak saya terus enak bu. Aya Sore mah. Iya tuh di jero mangkil anting. Wah, alma. Oh tinggalin di jero. Langsung jadi. Buat manten tuh burit manten. Wow. Mau jadi? Wow. Sabara pohok, itu pohok, itu pohok. Jadi kumahanya bu mau jadi? Mau jadi ya? Riwok, alma. Sabara pohok, itu pohok, iya pohok. Pemajikannya pohok, dikunci. Bagus dah. Wih, apakah salah dan dosaku, Wih? Aing